Guys, na di hingga nong natin. Guys ya. Strom card, e-shram card ba lever card ba bahagi khalai. Apno tin nong natin video full to last nong na punuk nai. Na last to in jara. Dewa. Anong na punuk nai. Gaban bagian nong nai tungni soya wait ti. Tarpon kokborok ni tekan entertainment YouTube channel subscribe khalai kong guys subscribe khalai bell icon sini ready. Amno sini man bagi hingga kai ang je pro video dawa. Apro nong nero daki notification guys. Nadi lever card by e-shram card Bahai borok sanamani. Abo ang next video nong sana. To phano lever card sanamani kaisa reason hingga kai abo pension. Mane neng olawa 60 years ngi thangka hingga kai oloni pension hapnai. Proti masoni ni pension hapnai mane government nona pension ronai ta. Hingga ngaso kokolak sana thangya hingga padi mobile screen tlang nang phonuk nai je Bahai ke apply khalai nai. Hingga guys nong na tabok phunuk nai di je lever card ba e-shram card abo ang sakango video phunuk nang nai hingga nai di tini hingke nong na pura puri babi nong na phunuk nai je puil hi paitha ko jara Bahai ke apply khlainai hingke amani bage hingke mobile number ba aadhar card link nango do hingke baksa borok hingga kai CSC ID nazar hingga borok mobile number link kri phana borok khlaio ta hingke ang ni hingke Bahai ke khlaio hingke norok ni jino self mane sak khlaina hingga kai Bahai ke ma khlainai Bahai ke khlainai hingga nai tong norok puil hi paitha garanga phaidi deni video na chenglai siwana hingga na ang already ani mobile screen of haika hingga na jaga e-shram card ni ang ro search khlaimani yaglo hingkai ang konai tamnani orof ko page of haimani yaglo nor omo jete screen nugui tongkhana e-shram te or Narendra Modi ni jeta bokrok nor nugui tongkhana bini jeta photo hingga mani yaglo jaga register is totally free hinchao jaga register khlaina bage totally free hinchao do hingke o jaga register on manadan in rokni tongo hingka abo to badredi hingke sung e-shram card ni bage hingka kana ide o jaga o e-shram card ni jaga thanai thangmani yaglo kaisa ro mobile number ready hinchawa hingka ang o jaga o ani mobile number je kono ekta mobile number nangoro Mano hingka a ব্যক্তি je borok ni khlaio a borok ni rikhai bilai na chakok naita hingka o jaga o code no chung fill nai do remani yaglo hingka tam khaina ne dio jaga send OTP o click khnai send OTP o click heman yaglo hingka kaisa OTP phainen mobile kanro mobile phaika phaimani yaglo hingka 74 96 hingka ang obono renai 74 96 32 hingka mani yaglo hingka ang submit khlaika submit khlaimani logi no kaisa page phainai di jeta Aadhar card chinjakna ni mane number tok na bagai o jaga o hingka ang o jaga o number togi paingna hingka ang togi pai mani yaglo hingka o jagat na di I agree to terms and condition abono nang porikha poriya o jaga check box o click khaiei right riwi yango reset tongo tei submit tongo mane saya hingka reset ba khaimano ta hingka submit o click khaika click heman logi no jete register mobile number kaisa OTP thangnai hingka OTP thangka a OTP na ang hanai hingke ang validate click heman yaglo hingka page of haika o jaga o your personal particular as per Aadhar mane nini Aadhar jeta tongmani abo show khlainai do oro hingke abon yaglo hingka jaga check box o click khaiyo jaga continue to enter other details click khanai hingka abon yaglo hingka jaga o naidi emergency mobile number nang rina khari mano jaga o on yaglo hingke email chano hingka email ri riwana kata kaisa kanchingo jaga o blood group hingka abon yaglo hingka jaga nominee ni bumung rina khari di riya khariya nominee date of birth ma hangka sri di relationship hingka abon yaglo 7 continue LST nade o jaga ST kaisa ko download khainani sawa hingke oro father ni bumung rina khari mano ba husband ni bumung o jaga o hingka abon yaglo hingka 7 continue hingka abon yaglo hingkai tamnani Tripura select khaidi hingke district khwai ID to kwrwi house number darinani hingka house number ri mano
State Tripura District Ridi khai okay location o jaga busuk jortina jaga tongkha 7 continue o jaga qualification busuk o jaga manli strip lok sanai tongo okay abor yapon chugo o jaga naidi NCU coach or have rina kari diri yakari ya jaga kun kokrai anya 7 continue code tam o jaga sawo ngai ni code tam nai o jaga code tam tong nai gana do copy gana de ang jaga cultivate general likha ban ya gulo hingkai nogodor nugui tongana jaga cultivate general ngo jaga 1 hingkai jaga agriculture aban ya gulo 7 continue hingkai anya gulo o jaga bank ni details reading chau bank account number o jaga fill ma khani do o jaga bank ni number te bini account number abo hairo office ko dogribai akoni submit khlainai hingka ang bank account number oro daki khlai fill ke paigana hingka de ang o jaga o bank ni bumung gotono fill ke paika bank ni account number te holder name te PFC code bank name te branch name oni yagulo 7 continue hingka ang 7 continue khaimani yagulo hingkai joto details paika hingkai tesa sawo nongni ni ko je fill khaika abo thika tong hingkai joto fill khai paika fill khaiba mani yagulo hingkai naidi bini account number ok hingkai oni yagulo hingka jaga I understand dibai a jaga o edit khainai edit khaimono hingkai submit khai submit oni yagulo submit khaibai kangka naidi iko e-shram card ni jeta card o card no tam khainai iko print khai paidi hingkai o jaga download thangai download painai hingkai ko message bo phaika hingkai ang download sang khai painai hingkai naidi jaga download hingkai ang no download khaiba nang phunuknai iko download ngi thangka nog nugui tongkhana hingkai abani yagulo hingkai naidi o jaga o saka o ang jeta message phaika a message no tak phunuknai o jaga o thank you for register on e-shram portal on 9 December 2021 please save your UAN number bini UAN number ama haita oba haike no jeta e-shram card no ungo khlayo tamnani register khlayo oba haike apply khlayo norok boba haike no apply khladi abani yagulo complete registration o complete registration click khadi ngam complete registration click khanai paikha hingkai takte kubuni borok ni khaina hingkai orthani khema kana je oba haike jeta e-shram card pa jeta labor card oba haike apply khlayo ngino tomono buji angi tangha comment box sangi comment khlai jari tei busuk norok o video no tei norok interesting jaka tei jore norok o video chajaki tong hingkai like khlaina tapok ni hingkai haina haina next video malai pnai jotona hambai ba